ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera asset number chabo 0111161500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Uyakigima mwanjwa mu ligerali naende karibu ase amangana mayeke ongachi nsenye litukeliga lya lero lya Alhamisi tariki 20 cy'omutienyi ogatano gatatu umwaka no gwechibubere na 2025 chenigo ngorkwaro ni toto nyingire kurenseme menyelio nigoto kubwatranere Wilson Makoli na aya negatiana kwariganiri ase ekiongachi nsenye. Mwana watege okina ngora proposal ya itwa kare with the ons via elre tochito chine commission ando chine commission tora pora ati monto manano mumurojega Merobeli yobwagachi bwe University ya Nyamira guchaka asenchira ya bene litukulia lero tobero gokonkende nge nana bakenyuru batokonyire barosire Kage toko sabangunde wesi yora tokonye muisimi gunde wesi yora andi na bande motokonye kage mamu mintar mocheli ya matemo kurwa chinse moche kigogime ya kituo cha Chenothe County ya Kisii koboli nya kwa gusirwa wakane bite ya mocheli ya chiringi wetana ya chiribu chimi isato korare kigendere kyo gya chetu cha samache kago chigokerusi tamanyaga bwasa kurusia samache ayo igyare ndiba mwana yomo bwe miaka 5 na 3 gosirio gumubwa ya magayo kugwa ase libwago chinsemo cha Sombogo imeyamarania county ya Kisii. Mwanjumuligeli abanyanyimbo nigo bajakire obutuge kubwatekana nagakore ase umwana umumura bwe miaka 5 na 3 asiriti ubugima bwaye abori tukulyo ligoro magoroba ase nsemo ya Sombogo ime yensemo cha Marania county ya Kisii magayo kugwa ase libwago na kunywa amache ase nsemo umuramu okuremwa bokogachira chipara chingaki chicho amataye nigo yasokire na kubolia serikali kubakonya libanyaka bakonyora obwene bwabo bwatekana amo numubasukano yo mulikito Daniel Ontiri na mange okorosigwa obuya gwechipara ase kitutu cha Chenothe ime county ya Kisii nigo ngora gwachakire kobo motego bw'abantu gutigirwa chingoma na bande gusirie magima nasega kwale kya bwangoiga nekene getigwe abo litukuli igoro aso mwana yo mumura we miaka 5 na 3 awotebekana komera chintobe ase libwago ase nsemo ya Sombogo aso mochanga bubwagachi welami koywa koirera gosirio bogema bwaye echingake amenyo gatigwenya gitari konyoro bogwenia
Nyagosira Broden Mundieki omoroki wa grade gia kane nigo ego tebekana asogete kurenka mwabo angachinsa 12 chamagoroba gocha koligia machi yogwesiba echingaki mamu mwabo arangeretwe buno mwana ye ugura singoro. Kaniambia nilikuwa na kungoja fike kwa nyumba kwanza ndio pia mimi nitoke kutafuta maji ya kuoga. Kamwambia sawa, aenda leta maji na mimi wacha nifanye nikifua nguo. Mwana akagenda. Ante mami sawa, narudi sai. Kagenda koleta renda maji. Kiregeta saa maji na bachete bia. Kamanya kuomera tima iti mwana kia omerete. Kamoya kegenderie kiki abana bakogende. Kegenderie kina kyokorera arundeti. Arundi buchibo ikamoina aresengete narasa machare. Gakwira no korare kegenderie kyo giachitu chia saa machi. Kago chiboke rusi tamanya gabwa saa kurusi asa machayu igiare ndiba. Ani ngoronere ya ba Chinese bakunyete bakurusia maramu. Lakini bone ere deep. Kulingana ni mbura rende bunego tubona machayu igari igura si ground. Muntu nhotacha uwezi jua kama kuna shimo hapo. Arachite kubwati kegenderie kyo nigiachitu chia mache. Ano nakagumi gakarimera. Wanambali bali ngororo. Abaminyogete bagande mami kuja uone junior wetu amekufa. Nikafikiria ni kama mchezo juu mtoto amekuwa vizuri, ametoka kwa nyumba hajamaliza hata dakika 5 au comes. Kukimbia kweli nikapata kwa hiyo maji mtoto. Wananiambia ameanguka kwa hiyo maji. Kweli mtoto wangu sikumuona. Hivyo ndio vile mtoto wangu alikufa. Mamu mwabo muteba kubo mwana urenge bumukia. Werwete haso gukora masomo nechira chinene haso gochincha ubugima bwaye. Na urenge netabingia. Toko monyora in many cases. Wase ana grupu mingi. Ni mtoto tu hivyo mpole. Hana shida na mtu. Mtoto mwenye ako na heshima. Na hawezi kupata kama anakujua akakupita. Lazima atakusalimia. Grace nigobono aganirie serikali kumukonya omwana ya nyorobo ene nabaiga bagokora emirimo barwe kisababu cyo kurema omochanga angena asabantu bamenyete batabegeti cyarama cyo gukorera abantu igoro y'amabwago ensemo nonyine kugitwa etagitiri kobeka magema y'abantu baresenseme yiga sakongo kene cyo mwana onegetoke nasaba bakuri mariyo gabwa saa machi na baro babe ansaribu mubero nyegosira ni gokendrete hasi nkendu ya marani egekore gia chakire gotukwa haso boime ne kyombe kebobisa bobotuki bobosalia DCI koroiga sombogo imiye kaunti ya Kisii leterane ngoroko Daniel Untiri Mwenju muligene gakore kyo gwechane kegima umusayo yomo we myaka 35 nigasiri kumabugaye mega yare kwa nestima ebiro arenge gosambereria chichuma cyobagachi ase chinsemo cyetono meye bunge ya machoge borabu nyagosira cyofuri atera nigasiri kumabugaye ali achinseme cyambonga ibirarenge komnyoki gwagochia ase enyagitali Gilbert Kobi na mange Bamenyi bensemo yetono chituka nigo banyora ase chingaki cyokogose mono magega yo musawo yomo bwe myaka 35 abakagosire ubima bwaye negosira Geoffrey Atera nigo arenga ase kebagokyaye yakira lituko kwaereria ase ogusambirire gwechuma kwagenderete ase nsemo yetono asamaga charenge gokorwa asorgongoruo amambia omukasa norocho batona mukumsana mukaso na botoa eshide nene sane kiagera karunale nge stage ali toganyite chipigipigi chetu bara tubwate chipigipigi tokogendia na manyakorole egorobeira raundi yemorocho igora estima ya lipuka kere estima ya lipuka kuno kumyo konene kwa bera siri kulia rero asoyo bitore ngokora kuligeria abana baye waya estima ya nyara kwa gitu sababu ni mshtuko sana kuona kijana mdogo anajitafutia ameaga. Vile tumeangalia sisi wananchi tunaomba tafadhali, stima ni mbaya.
abo barora ekore kigego korekana nigo baeresire gwichanika kwabo igoro yo mubasukano yo on top igoro mwisho so oyonsa ari koererio yo second oererio yo igoro miss so mutanganyo oererio yo kabere omanye gochikoererio ria nekero rio igoro abu ate chumeli nigabwa orio sako bwa automatically tumeona kijana ameko na nimesikia atiki bibi yake alikuwa anaenda Sauti. Sasa narudi kwa sababu ya hiyo. Owereri chuma chiaringi gusambiligwa samaga chayo nigo okwanyegeria omuliro westima asera ini yetete asawo ya Griffiths ebiro atera atema gwetie chume yo asomuliro mwaka na kumuita kerabu ata oso akonyengusa gochigoro onyengusa ngango chigotabo kiere omanye kuruoye kumba egereso e compound ya igora ria segoroba ria ye kumba tachieti koranga obotambe bwechume nestima ngayere obotambo obo nabubwagera ibwa connect reface yestime wa yeria igoro estimate ya makuru ya connect shock inero ya mwaka umuriro yo mulipwa na ndi nabatwaro umuriro monge sana baka twarengera nyombe ya yire ga kinyombe ya wana gochikostuka twinyoranga na ndi kumbe no umuntu ulio no yakali bwatiri bacha kufuruta ngara kolde atiri gochigoro tama idose yakunde kwa chia stima eka gukune stima itume yaso getange chibutisa inye eka kufuruta ria gara gwatira koboko oiko ria gara ndoto kunyusa gochime onyora patimba yakunde chinga kichinyinge asamagacho akoba nestima egaeta ogoteberania nguganeirie kobaroro eri gutanga emibasukano ingabunweye bono bogimo gwanya ko bogosira asemuro buri kango tange kana gutera asumbu basukano yo na kango muntanya tiko bagosira bumwe bwae onyendirio musingi oba ogoteberania igoro ya estima gweta nabo igo obwagacho kana na soro ngoro iga ngori botereka tembe TV kurwa sensemo yetono macho geburabu county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi omoroberio bokwagacha University ya Nyamira nigo chakabene rituko ria rero maiga yo murai omonene bwense omosiki William Samoei Ruto gochika ekiombe kia abanyanyimbo ba KDF gotenenera omoroberio yo omogima gose bokwagacha University yo chinsemo chia Nyamira mwancho muligereri naya nigakwene kigwa gose nige serikali rajo gutumeka chishiringi chipilioni 3 gusogeta chiringi chipilioni 3 elio gukirania omurobelio yo omaelio asego chakira nige racho kurwe olerwa amana University ya Kisii abosa masomo aracho chaka kwena no ase University ya Nyamira nigale ane gatambukire kiga nigo kiagokerwa nabaraye amo nabananchi be chinsemecho munagotumanya omorikito Fatigad Gisemba Uguchaki wabo bwagachi bwe University ya Nyamira ase skuru ya secondary ya Kiabanyoru nigo muroberio bwoko yagacha uchaka rero bene oyotanganwa n'umuwaziri bw'ekisemi Julius Migosi ogamba abantu bamindu ya bateria university ye budget yaye yoko yagacha toyekule igere 3.6 billion chimeserenga chipilioni renga istato nanukuta Musina tebe tenga mandegere na megetembe na yura yegese moyo mandegere kayale moya letire ngobabuatira letire Ekiombe ky'abanyanyimbo ba KDF nabo baraje gutenenera omuroberio yoiga omugima bo kwagacha University eyiga abo asomo Principal Secretary of Defense Dr. Patrick Mariru atebire nigo baraje kuyagacha asobwango. So mimi zina story mingi, amri imetolewa kwa huyu waziri, amri imetolewa kwangu, amri imetolewa kwa jeshi ya kwamba president angetaka kukuja akute block hiyo ya university imeisha. Mimi nimekuja hapa na waziri kutangaza hiyo block ya university itaisha. University eyiga nigwera chekorerwa le University ya Kisii abwasomo Vice Chancellor we University eyo Professor Nathan Ogechi akwanera masomo aria University ya Nyamira eraje gochakira koenana. We'll start the School of Agriculture and Natural Resources. We'll start the School of Information Sciences and Technology.
We'll start School of Education and Human Resource Management, and then the School of Business and Economics. And initially, soko chakera the proposal ya itwe kare with the young sphere elder tochine commission and tochine commission tora kora ati monto monano mumurojega mujumra we chati ndabuga nero ko organize na naga na ko organize. We are beginning with 100 students for each program, but we'll grow. Ensema yabo abara yabo baikirana asomeyega oyoiga bakoragwa n'umubunge Onoth Mugirango Joash Nyamuko bagokeire egetambo kero ikeiga yokoreta University Nyamira nige ndogera raisi kwa muse university mpaka ichega. If there is anything that in the last month to celebrate ni hii ndoto ambayo imetimia katika siku ya leo. Kumshukuru our president Bwana Ruto kwa imani yenye akonayo na watu wa Nyamira. Njega akina mbegete university mwanda amarende moisonde lakini rende ya achire. Ukiona vyaelea hii university imeundwa na nani? Hii imeundwa na nani? Imeelea ijaelea? Chingaki echecho nigo muwaziri w'ekisemi Julius Migosi ogamba nigo aboria abagusi bonsi kobamo bona enjira eyemo yokonyora obuyo bonge kurwase serikali enene. Ntego mbwate instructions koromo nene chireiga, and I've told the leaders iga ndebe bimbe ko mugusi wensi amo. I have been instructed to unite the Gusii people for development. Aba Gusii na kutoso mete kabi, lakini yebo somo ulitoso mete, wikatuoro kinganda kwa letaki, nechingi njoche, mwade ndego ruganza, ndaisi wasomo werakini wasoka, igo mboisi wanja kanse so ya Gusii. Hinko reporter Gatembe koroiga kiabanyoru ejegotoka imeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Yisemba na abuna njira ya moyo kureta eziko ya gisiasa gochia segesa kyo mugusi nigo umurubuli ochakiwe bene bokobeka egesa kyo mugusi amo ukwana asege karo ekyo kyabaleta mwabo bwatani kurwa sechinsagia ao ime yorogongo rogusi umo chakia gwekerenge kyo omoske Timothy Bosire oyo ole omo ose oyo ole omugachibwe kyama kya ODM oyo boigo kabero mujumbe webunge kitutu masaba ime county Nyamira ningaga ndi abagusi ko musiramo elio ko eretera esiko kurwase ebisa kubinde. I thank you for living to your word. Mwachira together for a community conversation. And this akonyora iyenere a conversation in Kanira on record. And it wana mutwale. Karatwa kwana se chiburubu chinke. Otwane commonize develop things we want to do with the community. First, to recognize our potential. Tunawantaba ngai. Tunawantaba le. Tunawantole industries. Tunawantole outgoing. Tunawantole daredevil. Na mitole tayari kogenda busio. Lakini abatuka mami tole individual. Toko genda tu ata no nyini nyasi tu amenya mutu muhimu. Lakini ngakiri buja tuare koma amu. Tobe more secure, tobe more forceful. Ni leveraging on unity, egere tuya na chemnegisa. Kia kamere, nelipare niteli kebile yetu kutuara centrally well designed traditional leadership.
ose community leadership deliberately ba decide nga tigabatwale well selected, designed, planned central leadership to navigate amangana itu mbeki sa so that naitwe tusikwe in this country and abakusina bantaba ngai and hard working. Economically we contribute a lot because we work very, very hard. Abakusi turaba ngai. As to I now, we got to talk about it, to think of our community, to think of our county. And we must do that. No mujumuri kubwatikana no komentekana kumebasakana oye para ase matuka bongoiga boigo aso kwenekia buna oborokigwa kusabara kwengwera na bale ase gochia ase chisukuru buya ekiombe kia mangana yobosombia chipara NTSA nigo kia robiri omusako mutindi angio ase chigale chionti chisukuru elio chikoligereria gose nchikiranetie amachiko aganeirie gukwana nabali kiba mangana emagoroba ya lero omumanager w'ekiombe kio orogongo rwa South Nyanza asirieta Aden Adha nigo amentabuna chigali chitarari ngoli gwati chiriko chigwanjirwa kubogolia aborokigwa. There has been a spark in terms of fatalities and increase in number of Kenyans that we have lost on the road, and we want to have a proactive way of approaching this, and through the lead agency NTSA as the lead agency of matters road safety, we are having a free motor vehicle inspection clinic tomorrow, Friday the 22nd of August 2025 at Cardinal Rutunga High School, Musocho. We want to encourage all the school transport vehicle owners, vans, buses, to come in the large numbers. We will have an interactive session. We will have our officers from all the departments, motor vehicle inspection, licensing, road safety. We will have an interactive session with the drivers and also the bus owners so that we can guide them on the basic road safety preparedness as we embark on back to school. Safety on the roads is a responsibility for all of us. It's your responsibility, also my responsibility, and we have to be proactive and ensure that we do all that pertains to us, all that we are supposed to do. If anything happens, let it not be because we missed to do what we are supposed to have done. Na ya mata ya mokoro wa ase ekenyero kia Ngongoro ime ya getutu kusime ya kigogi kitutu cha Chenoti kaunti ya Kisii niga ya boliri abasamaria baja na serikali bwesoke kubakonya goikia gwakana ebiri ya nyagitali yore chishiringi chiribu chimi isato edio banyako bakoyania omuibolio ogoso omu ya mata yabo uyu nyate kubaga gosira na boigo mubiro ayo nyale kuba gokobera asengendo gwetane mitinyi itatu nenu subono mulikito Daniel Ntiri na mage Nase kenyero kia Ngokoro ime ya kegogi kitutu cha North county ya Kisii. Aiga ebuto yarosirie abanyakenyero magaga yoko yekora asa matuke mie maetire metinye tato nenusu kurwa chingaki choko kwa kumongena bwenkeiga nyegosira Josephine Mokeira. Wona bon kola ntanta ina siginje stress Chasoira sobongo ime. Mokeira niga ruarete hasinga kentambe kwirera ya mate yaye egatumeka enibo yonsi babwate nakurwa mapema umutinyu gatanu narimo muberoye nigukwa meta sinkendu nesaba bwenene nebitoki abanyakenyero babutire barosire bakire bani tugatole familia na bana nintoja tuaba igaiga tuabuta obotukobogima tuabwire tie abwire mpaka bononi chibone kumachikoranga na amatatini korengana no mugakoye Naftal Mokaya mongino nigo hasirete nagatiga magega ebill enene yenyegitari asebaganirie goisania shilingi chiribu chimisato na 50 iri mubere oigorero kurwa senkendu bono iga epire nyegitari mpaka yonsi paka mochali ere singeri 350 Ponole na minyokira sawa anto na etire paka tindo chikende gionsi mo bero abenya gitali metinyi 3 for 3 months bantu bakule kenyoleke ba aniwe lakini mo bero nabo kwa mete mochali asengenjo
timbwa tinchirende na ndakora ki ndarusha mubere uyororo ase eriogerimo nigo bagania abarai n'abasamaria baya kubakonya ubatora omochando yo bateba obaboririe toro elio nyegosira aenigwe na maskani nani ntwe twarweta sitwalenga gukora chikonda chito ali tauni ya Kisii twale gukora chioteri bono sai nturi gukora kende no tole isiko na bana basinyire kwande skuru na no kuragire go gotobera go konkende ngiyo na bakenyuru batokonyire barosire kagie togo seba ngunde bwesi yora tokonye muisimi ngunde bwesi yora andi na bande motokonye gagi mamu mintar mocheli go sento nyale ko batokweli chikonda chitu chiakira rituko Kuruboteregeta seni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri aba bwatani bekansa ya Light to Life International Ministries egotoka omogwa riosiri imeye bunge ya South Mugirango nigo abaganire bokonyi ase abasamaria eli kugora obolimo bwekanisa ya Chinseme chena kwagacha okwana na bwatani abo nigo batabire muna okugania wekanisa gotoka ekenyerekyo nigo korasirie ebikore ebyobosali obotumeke obwe binyugo bitanchiri na koranderia abantu komanya kose kumumanya Nyasaye mulikito diponi asanya na mange Unenchere ya moyo goikerania emeremo yobokoreri buborandia na boigo gotulia chinkoro cy'abanyabibe nigo ekanisa yomogwa riosiri ya Light to Life International Ministries iyo gutoka imeye bunge ya South Mugirango besokire bono na gusaba bokonyi kurwa saba samaria abo bari no moyo bugwancha iliwe nyariko basira asokogoro mugondo bukwa gache kanisa. Name is Bishop Francis Yakaki. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mahali tumesimama hapa ni kanisa Yomogwe huko Riosiri, na hapa Mungu ametupatia maeneo haya na ninaona watu wanapenda Mungu kweli kweli. Hii kanisa limeanzishwa hapa, tulianzisha hii kanisa ni miezi 3 imepita sasa, na watu wamekuwa wengi kushinda hata chengo hili. Lakini tuna changamoto. Changamoto ni kwamba mahali tumeweka kanisa, mwenye shamba anataka kuliuza. Kwa hivyo ni ombi letu sisi kama kanisa tupate well wishers na wale watu ambao wanaweza tupa the hand of support ili tukaweze kumpatia pesa badala ya kuhamahama na kanisa watu. Gukwana ekerekyo ni gaba bwatani be kanisa ywe baerera ekerenge kenene gyokugania we kanisa yogotoka ase kenyorekyo unenjira yamo yogo toria chinkoro na gokeye bikora byobusalia na boigo obotumeki bwa maryogo atancheiri watu wanitakirite nyumba n'umuntu asengenje tu abure tunga itoguti kusasimira tukarra ntugutigo guturika tugatoka ende mumuntu twaberoro twakora usirikororo twakora twirana chinyumba chetu lakini Nyasaye umuya oturusiri ororo otoretire twabere tukugura gaiga iyo yarengi munituka twabere giosikiga iga matuko makaigo lakini rende twarorire aba esinginja abantu babwatu kugani abantu bajira babera abange onagatuka karinde nakitokora asege kakiemetyenye tatobono nigo baroriro gonchoririo konene ase chiamate echibono chiabere chikonyorogo semeria na boigo gonchoria magimabo asa matukankyo okonye tukurigia ekiagera abantu banyasaye batamire gocha megaiga lakini na asabugara gote no manya no boli monata getichi besa abantu banyasaye batamire gocha maana andi mbabwato moyo bugocha megaiga egere Nyasaye bakonye yo gukunu ngamo chando nora atokonya gere togendere ntiri ejera akonya abana bakurumagega ekonya bagutinda ekonya batari gutinda egere batie nyumba ya Nyasaye okubulia kwabo okonene no konyora ogosiria ili banyale kurandie nchiri ili abantu banyale kumumanya Nyasaye na boigo gweatanana no gokora amabe. Kulikuwa na wakora kadhaa walikuwa area hizi waizi, kulikuwa na wengine walevi sana. Kamorante gaki gotua sabiri motokonye togenda ringana ria Nyasaye ono gosaba kwa nago temanga gaki oyora kununo moyo Nyasaye amanya Nyasaye gokorera gaki atokonye Kuripoteri getaseni kia ukia getembe kuroiga Riosiri kutoka imeye bunge ya South Mugirango meye kaunti ya Kisii lianenkuru kwa Dipon Asanya.
na bamenyi bekenyero kia Mosabeti ime ya babaracho ward ya Kiogoro nigo bagokeire kuba kwa mache ayo aratire n'umunyakirugo yomo gwetera force of gravity mache ayo nigo abwatire kurwa Nyamwari Mosabeti ime ya kenyero kia Nyataro na bono abamenyi abo nigo bakokerete getambo kirekyo ese banya iko bakonyora amacha se chinjira chyo bwange batari kugenda asatambe Gilbert Kobi umurikito niganya ko bagakoreta rocha se chinsemecho na gutwara ndio robot ro kubwatia bo kwa mache na inda macha negento ekenene ekyabamenyi bense mu baracho bagokeire nyuma yo munyakinyoro oyomo kwirwa bo ikiranu na korosia amache akonyara ko bagakonya abanyakinyoro abo atumege tubumanyi bwaye iguru ya mache yataka kubwata korwa asoro chirura sensemiyo kuyalenta eliyo gokonya agokonya mwaye asuko yangusa gwetera chipipe kali ali yangusire gwa kunestima kolende abocha negenta ko eserem na force of gravity asibo yanya ariko bakubekira abanyakenyoro bagotacha separa irangi na bwoye chiri tana begete kabe kansa abo amaja yargo chaumira nonse ekara umira nironsi injira nero kobeka kwatiga space akambe oga kagaso kera kambe agasoire kamanya kufosia macha yuka una macha yaso eso mutungi olime akolani tu the pipe hiki amyokire 50 meters a produce a pressure una komenta ko 100 meters amente ona ko 200 meters abakuri nega tunu ine ninki kya muriretere okora yonsi kerna linge na rekoro na bwate greenhouse atide ne kiombe atandikite sana igoro ya maji ngakinga koranyora maji elinde nkorire mirimiyo ngaruwa ronga ake sabu nganyora nga njirate yo konyora maji serikali tayonga isimantu kuri masito gaiga intunge kialenga korengana nere abayiboli bali ababwata abana bakorire kisukuru nigo baganeirie kubaho basemya no gusegeta bogo kya kwegera wonga bunobo elio gokonya mirobirio ende yansi batungetie aso kwororo byo gwerania asikinga bamenyete abantu bondo bonse bali bagosemia abana bakwenda bondo kikosi iguru ya maji tigabaegere iguru ya maji na yansemo ya gravity arangusukurwa ase aike asatake umuntu nabura nyara bwatekera mekanene no ayetu bwati nyombe yiye obeke kiliki aboko sabira liki koruga alyo biko bakabo osabira barayi bacolire nabugo babwato kuganyo kuya wesokya na kubakonya abananchi asemero buyo engabune ya magendero emekemeka so gucukinya ebirengo bya magendero abantu bagwota mbajite bakanyara maji kara gunya witekariyoka bakaka maji ayingonye bwatite amaje na ya company ya serikali mbegitega abantu bakunya kubuja yanda kunya wikaba abantu bakabakani ngayitari maji ya serikali anu maji ya serikali tanya kuita sita iga maji ayo asanya ruseti ndoje kuna sega nigo umumenyi oyo iga arosetie ebintu byo gukumye kuna mache agocha gochinyomba nabo iga arostigeta cyo gucyase nyumba yaye asoda jana ko bagukagira bo iga karosia amacha akonyuruka gocyase bagunyara ko bagwesiberia asegetambuko ryo kwororo byo werani wa macha somutyoye amacha ye karana rice ko gari ngakingo chere no nyoro tu akote ndiri kujara ko buja maji kurusiko ngarenta nganyabike sumo ngareka ngabika ese chokoni biko sumo nginara bocha maji tekemo ndo ko regas ko busi subulie mesa igoronya onyora maji karaga ya na nyumba na mababu te purese ya go te bakaya ko tacha maji tacha maji ko boroga ko ri dunie teye nyako likuruabu kobe kaliko lyo kaya ine sauna agetenga ngakina konye bono ne owerani bonga buno boiga botakiri kwanirwa aso gokonya ebinyoro orobya owerania aso gokinya magendero abwe yekinsemo ao eri ochonyara kuba kuimukira ebinyoro ao igoro asa magendero Anchwa origereti Gatembe TV asinga gikiga tugo twabera sensemiga ya bubaracho asone kwa to kwamba no mugambi onyako baga utweresa igoro yo korosia maje tari rasi munyako bako nsa kulende gwetera sikisemi no manyanya ariko baga gutweresera igoro yo guta macha ya iga anyari ko baga gocha kugutumia asoma ni gravity nande ekiga nakyo kerokererio bigo cyane ko bakonya mona basaba babaso Steve
lojo sose technical institute se bali lojo somera mangana plumbing nabo ugochukuliyo lya macha yaiga wasemenya ko bagakurwa mburianga ekirege ntonge tegeto kwirwa nabo igo ogwetuma guchi bakore gasiira nkuribotiria Getembe TV kurwa senseme obarati mi ya nyali bali chache county ya Kisii Maritana nje Gilbert Kobi na mwanjo murigere gukorera ni gwabonjerere kurwa seciro ya Kibirigo iyo gotoka ime county ya Nyamira we murunganirie obokoreri obe bwoboteneri bwe county ya seciro yo asabatabire na gwikira bono nigecire yo bwatobo chabo bonge none kinyomba cia kebaranchiyo na boigo nigo obokoreri ao botaligo boikirano buna ebwenderete na wanya nabo nigo omoteneri gose omwasiri bo mangana yo bonchereri ime ye county ya Nyamira asire Thomas Kepenad Maina nyakabaga gotabuna goteka kuganika kuboria obotareru kurwa asabonchereri abo na gotabanga amagani abo onsi na chigwikiranirwa ase obwengomano asa matuko alibosio muri tofatika Desemba na mange abawonjoreria b'echiro ya Kibirigo bakorawa n'umunyakerogo bw'echiro eyo Samuel Mariwa nigo besokere na kwemurunganiria emechando eyo ebwatiranetie echiro eyiga egatiabo amache chinyomba kya Kibara ekyo kyaichoire ogwichorerana kwegubi chinjira kya Backstreet ase bakwoneria etwo yabo naboigo chitaya omochuito obwate tagatage nyinge egotogeichire omweltina achaiga nabo trawise gosieki unone chire nona abachairman bachiro kwano machairman mali kwanire severally lakini muri gotoigwire rogieito fanya biashara wa hapa Chwakali. Sasa jambo moja mimi nauliza ni hili, choo hatuna kwa sababu zile choo ambazo ziko hapa za county zimejaa. Wafanya biashara saa ile wamekuja kama leo siku ya soko, wakitaka kujisaidia hakuna mahali pa kujisaidia. Wakienda mahali kwenye maduka ya wenyewe wanafukuzwa huko. Tunaweka maji iende huko kwa matangi, ingine iende kwa watu wa biashara wa Kibirigo huko. Sasa imefungwa mpaka saa hii. Hii ni ya stima. Sasa ililetwa na mheshimiwa alikuwa anaitwa Gesami wakati alikuwa mjumbe. Tangu siku hiyo imagine kutoka Gesami alikuwa parliament mpaka siku ya leo hatujaona hii maji. Kubatikana nayo nigo batenenirie ogusangirirwa kwebango goika eserikali ya Nyamira yabaikiranirie ayonsi baganetie niza nakarugoro kuturete mumiza koranje nduke birigo karato bogerera ngo cyagera yani twagosoroira matuka mangi twana korora ngengendo correspond gojese tuli ono tindate una koirora mejanderi abande bakwanirero igo twatebire so bwengene kaulia ya mongaki ekero biri byonsi byaragiru ebi byatebirwe nalyo ora tuma abantu goja bakurusyosu nande ntutati kuna koirora ase oboiraniria kurwaso muwasiri bwobochenu Penad Maina wetera sinjira yesimi igo atumanyirie ayaiga Elia nempana Maina muwaziri uteneta mangana ya biashara ase county ya Nyamira. Ninde no mokogote banga ase budget y'umwaka oyo wetera maoni yaitu a collective zina views twa nyorete kuba 790 nito begete budget yoko kole bintu byonsi yoko solve ma problem ya mache Kibirigo yoko solve mangana ye livestock market usechiro ye tugo etera ntugete chibesa cyuko gorobolemo ase tukunganya ba biashara baligocha nito begete chibesa yoko bure pambu ya mache na koberekaga solar light ya kuora chitange chinya ase chiro ya Kibirigo na entali chiro ya Kibirigo yoka ichiro cheito cha Nyamira nko improve infrastructure ekegera su mwako ndubugete chibese chi process ya procurement mbono ya chakire ro togosaba patience nga asama amakega go chibote usase metinyi makego chibocha morore a big thing ase chiro cheito Eyeiga ni nyumba ya serikali ye kaunti ya Nyamira yaberege kwagacha eryo ubuchabu bonyarako babukubekwa aroro urende egentu bikira bonoiga ubuchabu butaranyara goswa kubekwa aroro na ensemo yame uyisekurigereya iko ubuchabu bogendete kubekwa aroro ingo ripota Getembe kurwase chiro eyeiga ya Kibirigo igiye gutoke wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Jefatigade Desemba
Monjo muligereri gwikirabo no to kolera kionga chinsa inya senchera yo boikiranu nche ni gongoro kwaro ni toto nyangiri twabataranere na Wilson Makoli kurwa sensema yimenyererio na boigo DJ Atsan kurwa sensema ya transmission na twensi ni gatokuganiria obo tuko obuya kuroiga asegeta senikia wanje tegeta sen nambe yamo Ketembe TV ikionga kya mamusi Baraka ninjo, ninjo Ketembe, ninjo Dorome, ninjo Manana Man, ninjo Bangina ninjo. Musomboro jo kulita tondane. Ona kugiragira abantu baranje ng'ikiaya ukona gotoma ibintu ng'ikiaya ekiaya ngirikia yoganyete ngaya bono ng'ikie no mugabyo yayo uyu ngaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomboro jo kulita tigana kugiragira ibintu nyori gikwanyora nonge keigo ne ikiao ekina ikiao mugira bwa meseke musomba da toro jo kuria kara abantu mbakari jinda anyandagara te yo kari meseke kei nkoko gireme seke ko no girete esa urioro je gento kero korumo nke ki origerete ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro jo kuri Baraka ninjo ninjo Ketembe ninjo Dorome ninjo Manana Man ninjo Bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwata Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire Nesato, mbabwate tile profiles alia au oriental, elegantal, versatile grows na boigo na versatile mat. MRM niko mbabwate lifestyle ayuago chana Roman, Jinko na boigo web design. Mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green. Obutambe gwe mbabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita tarere ogokwa komongina baba holda bunareri nyangosi oyuro mwana onyagosira omugaka onchieku nomongina baba Naomi Nyamusi nigare umurugi bw'umwarimu Frederick
Nyangosi Omwebu yori Nyagosira korwa Gionseri sublocation na Ryumbongi village. Yarengina Nyagosira Abednego Omwebu, Jeremiah Nyangosi, Daniel Obuoge, Bilha Mokera, Yunia Monyangi, Timothy Okemwa, Trufena Gesare, Rebecca Masencha, Jane Kerubo, Martha Nyansiabuka na Mokogoti oye Eliakim Sawe. Yarekorera ya Nyagosira Tom Ototo, Nyagosira Samuel Manoti, Nyagosira Juvenaris Chwea, Nelson Nyambarura, Gatia Bande Abange. Yarengina Viara Zipora, Omolda, Ryle, Janet na Marceline. Boigo, Charles Chwea, Isaac Ontiri na Tom. Nigare Mokoyoye, Nyagosira Aska Bisieri, Livingston Nyanducha, Jeremiah Mora, Nyagosira Nyabuto, Nyagami, Jemima Mora, Nigare Nginakoro, Victor Mora, Antuga, Evsiba, Jobesh, Steve, na Omegatia Bandabange. Nigare Nginakororia, Jabali, Brittany, Maya, Gwendolyn, Jaden, Kingsley, JC, Joy, Gatia Bande. Nigare na Mokemu Shmewa Henry Obanyi, Caleb, Edgar, Samuel, Daniel, Ibrahim, Robert, Elijah, Gail, George, Mara, Gatia Bandabange. Yara rusiwe nkendu ya kisi teaching and farol itko ya Jumapili tariki 24 na nasabiri na koyanibwa itko ya Jumatatu tariki 25 Ryumbongi village, Gionseri sublocation, Masige West, Award ase a constituency ya Bobasi, Kisi County. Gatamba Television, Gatamba FM, Tuarengari Yaito. Wataenda kuishi nao milele. Mavumbini nitarudi. Mavumbini hakika. Kila nafsi na itaonja. Twararie ogokwa gwa Joseph Muraranyata, uyuro mwana Onyagosira Michael Mageto Nyata no mongina Jane Gekendo Mageto. Mwaka Onyagosira Jacqueline Kombo Kamarara na nigare ise Stacy Bosibori na Ashley Mageto. Noyo mwabariri Jacqueline Buari Charles Bitutu Oga Nyagosira Lois na Marita. Abaisemoke nigo baresiro Nyata Muma Nuntita. Anginamoke nigobare Regina, Queen, Philomena, Catherine, na Angela. Nisemoke Lensa, Labo, Lewi, Purity, Vanilla, Sister na Katoto. Nina Roman Sylvester, Mora, Ignatius, Douglas, Aluta, Emily, Vero, Derek, Jael, Juliet na Vinny. Narusiwe nkendu ya hemarit kure Juma tariki 20 na kendo mutinyo 5 na 3 mwaka yega na koenigwa litukeri elyo asenka yaye Nyankongo village angena Skubi Kisi Township ase county ya Kisi. Gatamba Television na Gatamba FM tarengere yeto. Hakika tutarudi. Utakuwa wewe. Bright Future Health Solutions ni hospitali inayopeana huduma mbalimbali kama full body scan kutumia mashini za kisasa, counseling services, physiotherapy, HIV management services, bila kusahau wanatoa maelekezo ya utumiaji bidhaa mbalimbali kulingana na mahitaji ya mgonjwa. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo, blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Sisi ni Bright Future Health Solutions. Tunapatikana kote nchini Kenya na kazi yetu ni kupeana huduma ya afya kwa wanadamu. Huduma yetu tunapeana kuanzia umri mdogo, kiwango ya kwamba mama akona ujauzito mpaka wale watu wamekuwa wazee kabisa. Huwa tunapima mtu kwa machine ambazo zimetoka Marekani. Hizi machine ni za kidijitali. They are computerized. Ukipimwa pale tunaweza kuona mwili mzima na mashini yenyewe ikatutafutia shida ndio tukaweza kukutibu. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo,
blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo, shida za kizazi kwa wake na waume, wide effects za chemotherapy, tatizo ya nguvu za kiume, prostate cancer na blockage, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Watembele leo katika ofisi zao zinazopatikana katika mji wa Kisii, jumba la St. Jude, ghorofa ya kwanza, room number 59, au wapige simu kupitia nambari 0718608287. Pia wana ofisi zao katika mji wa Masimba katika majengo ya Maromo Building karibu na ofisi za county. Unaweza kuwapigia simu pia kupitia nambari 0711-936-008. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabeire n'omugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabeire gekorwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesa na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabeire ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire gosibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibwatani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'obutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe, business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house daraja moja asipara ya Kisii Sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within Gusii wanahintu utora rogo konyo mugusi isoko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini Sacco yeito na Gusii yeito esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.